Labing una nga Information Officers Congress sa Kapitolyo gihimo sa administrasyon ni Governor Pam Barriquatro. Mga Public Information Officers sa kalungsuran sa mga component cities ug highly urbanized cities gigiyahan sa epektibo ug responsable nga paghatod sa mga kasayuran sa publiko. If we want better government, we must also invest in the people who communicate the work of government. Our information and communication officers and everyone who would carry this campaign into our communities, thank you for taking on this challenge. Gipalig-on ni Governor Pam Barriquatro ang kapasidad sa mga public information officers sa kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Gipahigayon sa Kapitolyo ang Information Officers Congress. Ang mga information officer gipaubos sa seminar alang sa mamugnaon, epektibo ug responsable nga pagbalita pinaagi sa digital communication. Apil sa gipaubos sa training ang mga focal person gikan sa mga importanteng opisina sa Kapitolyo ug mga opisina sa sangguniang panlalawigan. All my 30 years in government service, this is the first time that I know of nga na ay Information Officers Congress, and this is very, very important if we value information, because all the government information officers should also level up their skills in communicating. Based on the stories sa atong mga IOs mo, nadugay na pud kaayo na himong IO sa lain-lain lungsod, this really is the first time na nahitabo ni, which is why they're very grateful kay ang sa ato man sang feel good no na ato in communicating ever evolving man. So importante gyud kay ni mga training sa ato labi na gyud karon na digital media on how else we can capacitate ang ato mga puyo sa buhat sa pag deliver sa message through other platforms. This is a dream come true for the information officers. I don't only speak for myself. I speak for everyone, for all the information officers. And I'm so confident in that all of us are so proud. And we truly and deeply appreciate what you are doing for us. And we look forward to helping you and communicating you, Gov. Communicate Cebu. We're here for you. Governor Pam, daghang salamat for making this happen. We're so blessed and we're so honored nga sa imong administrasyon imong yung gihatagan og dako nga importansya og pagtagad ang mga information officers, and you recognize unsa ka bililhon ang role sa mga public information officers sa atong panggobyerno karon. So Gov Pam, daghan gyud kaayong salamat.